Reka tuguhe ikaze mukunzi wacu hano ku rubuga rwa Today TV tukugezaho amakuru agiye atandukanye abera hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. N'amakuru arimo kuvugwa cyane muri kano kanya, aho rero turi tariki 5 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 2024. Nyamuneka kuri iyi si hari ibibazo bikomeye cyane. Murabona uyu mugore uri kuri screen zanyu ni umugore wamenyekanye cyane ku isi hose, dore ko muri uyu mwaka murabizi neza ko muri Paris mu Faransa habaye amarushanwa ya Olympique. Rero uyu mugore yakinnye asiganwa ku maguru. Uyu mugore yaje kuba wa 44 ku bantu bose bakoraga aya marushanwa yo kwirukanka n'amaguru. Rero muraza kumenya neza byimbitse mumenye n'ikintu cyamwishe. Kuri ubu ngubu yamaze kwitaba Imana. Turaje tubikubwire buryo urukundo rwarakonje muri iyi si, dore ko yishwe n'uwahoze ari umukunzi we cyangwa se ex. Wakwibase byagenze bite? Tukurarikira ko tugufite n'andi makuru menshi utasanga handi muri kano kanya, aho tugenda tukwegeranyiriza amakuru mashya agezweho mu gihugu cy'u Rwanda. Umunya Uganda witwa Rebecca Cheptegei wari umukinnyi w'amasiganwa ku maguru yitabye Imana aguye muri Kenya nyuma yo kumenwaho peteroli akanatwikwa n'umusore wigeze kuba umukunzi we. Cheptegei yaguye mu bitaro bya Moi mu mujyi wa Adelaide, aho yararembye kuva ku cyumweru. Umuyobozi w'ibitaro witwa Dr. Owen Menashi wemeje aya makuru y'urupfu rw'uyu munya Uganda mu ijoro ryakeye. Yagize ati kubw'amahirwe make ingingo zose zahagaritse gukora mu ijoro ryakeye. Yongeyeho ko raporo irambuye ku bijyanye n'urupfu rw'uyu mugore wari umukinnyi wo gusiganwa ku maguru itangwa ku gicamunsi cyo kuri uyu wa 4. Cheptegei yari yahiye ku rwego rwa 80% nyuma yo gutwikwa n'umusore w'umunya Kenya bigeze gukundana, ari amumenyeho peteroli. Uyu musore witwa Dickson Ndima nawe yahiye ku rwego rwa 80% ndetse aracyakurikiranwa ahavurirwa indembe. Bivugwa ko mu cyumweru gishize Malanga yinjiye mu rugo rwa Cheptegei afite akajerekani ka litiro 5 kuzuye peteroli. Murabizi uyu ni umusore wakuranaga n'uyu mugore, hanyuma rero ntago babanaga birumvikana. Rero yinjiye mu rugo rw'uyu mugore afite akajerekani ka litiro 5 kuzuye peteroli, ayimumenaho nawe imutarukiraho ari nyinshi ku buryo nawe ubwe byamizeho ingaruka, dore ko umugore yahiye 80% by'umubiri we wose. Hanyuma uyu witwa Dickson ari nawe wari umukunzi we ayishye 80% byo ku mubiri we. Kuri ubu ngubu rero arimo gukurikiranwa bya hafi n'abaganga mu bitaro by'indembe. Cheptegei yari yagiye gusenga. Ubwo Cheptegei nituvuga Cheptegei wumve uyu mugore we yari yagiye gusenga yajyanye n'abana be, ariko ubwo yaragarutse uyu mugabo yahise amumenaho essence aramutwika. Abaturanyi babo bagerageje kubatabara uko ari babiri, babihutana ku bitaro, ariko ho ntibyatumye bahatinda kuko bari bahise boherezwa ku bitaro bikuru bya Moi. Se w'uyu mukinnyi ari witwa Joseph Cheptegei yavuze ko bombi bigeze gukundana, ashimangira ko mu byo bapfaga harimo ubutaka uyu mugore yaguze ahitwa Endebess, aho yaratuye ubu ngubu. Rebecca Cheptegei yasize abana babiri yabyaranye n'undi mugabo uba muri Uganda. Uyu mugore wari ufite imyaka 33 yitabiriye imikino ya Olympique muri Paris muri mu Faransa birumvikana uyu mwaka, aho rero yabaye wa 44 muri marato. Yakinnye kandi mu gusiganwa
metero ibihumbi 10. Kwa yandi makuru twaguteguriye duce tubandaniriza mu Rwanda aho witwa Aimable Karasira Uzaramba yaraye abwiye umucamanza ko adashobora kuburana atunganiwe mu mategeko. Yasabye ko amafaranga ubutungane bwafatiriye buyamusubiza kugira ngo aronke ico ari habamumuranira. Eric Bagirubusa yari ahabereye urubanza. Bwana Aimable Karasira agaragaye mu rukiko ari n'igikapu cy'umukara cyuzuye amadosiye nta mwunganizi mu mategeko yarafite. Umucamanza ukuriye iburanisha yamusabye kugira icyo avuga ku by'amafaranga ye yafatiriwe n'ubushinjacyaha. Ni amafaranga Karasira avuga ko ariyo yagombye kuvamo ikiguzi cy'abamwunganira mu mategeko. Avuga ko aburana ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ubushinjacyaha bwamuhayeho miliyoni 7 yishyuramo abanyamategeko, ayandi yifashisha mu kumutunga no kwita kuri murumuna we. Ashingiye kubikubiye mu nyandiko itanga ikirego cy'ubushinjacyaha, Karasira yabwiye urukiko ko amafaranga bigaragara ko yafatiriwe agera muri miliyoni 40. Ayo niyo ubushinjacyaha bavuga ko akomoka ku byaha bumurega. Uregwa yavuze ko ibye byose byafatiriwe no kugera ku mpamyabumenyi ya kaminuza. Bwa mbere mu rukiko Karasira yarondoye akandi kayabo k'amafaranga ari mu mabanki atandukanye avuga ko urwego rw'ubugenzacyaha rwayafatiriye ntirwayashyikiriza ubushinjacyaha. Yavuze ko asaga miliyoni 120 kuko banki irimo menshi ari miliyoni 85. Yavuze ko aya mafaranga ari mayo yakoreye nayo yasigiwe n'ababyeyi. Hanze y'amafaranga yavuze ko n'ibibanza 15 yarazwe n'ababyeyi byafatiriwe, bityo ko ari kwicirwa n'inzara muri gereza yagombye kubigiraho uburenganzira. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko ibyo bwakoze bishingiye ku mategeko. Bwasabye ko Karasira yahitamo kuburana atunganiwe cyangwa agasaba kugenerwa abanyamategeko b'ubuntu, bitaba byakagaragaza abandi yakwishyurira. Yasabye ko ubushinjacyaha bwasobanura impamvu mbere bwamurekuriye amafaranga nyuma bukaza kwisubira. Bwasobanuye ko ibyafatiriwe byose bishingiye ku kuba Karasira atarabashije gusobanura inkomoko yabyo. Bwavuze ko Karasira ashaka kwinjira mu mizi y'urubanza, ashaka gutandukanya amafaranga hatari mu bibazo, nayo avuga ko yarazwe n'ababyeyi. Karasira yibajije niba kuba yarayahawe byashingira ku kuba ubushinjacyaha bwarategekwaga n'umuntu bitiranwa. N'imvugo yazamuye amarangamutima mu rukiko, ubushinjacyaha bukavuga ko atagombye gutebya. Yavuze ko amafaranga aramutse arekuwe yakwishyurira abanyamategeko akanita kuri murumuna we urwaye mu mutwe. Umushinjacyaha akavuga ko uregwa hakurikiranyweho ibyaha bikomeye. Yavuze ko nta bimenyetso bigaragaza ko Karasira yigeze guhabwa ku mafaranga yafatiriwe. Karasira ati nta na kimwe kinteye ubwoba mu byo ndegwa byose. Niba hari umuntu udashobora gutebya muri iki gihugu njyewe, kiretse niba mutagira umutima wa kimuntu. Umucamanza yamusabye kwiburanira cyangwa akandika nk'umuntu utishoboye asaba abanyamategeko b'ubuntu. Karasira ati igihugu cya mbere muri Afurika mu kugendera ku mategeko niburaniye kabaragahoma munwa. Avuga ko aramutse ahawe abanyamategeko b'ubuntu nabo atabizera, akibaza impamvu umuntu wakoreye u Rwanda ari mwarimu muri kaminuza bashaka kumufata nk'umukene. Uregwa yasabye igihe gihagije kugira ngo amenye uko yabyitwaramo. Aravuga ko ashobora no gusaba ubufasha mu bagira neza, ariko ko nanone bigoye kuko muri gereza atemerewe na telefone yo guhamagaza nk'abandi banyururu. Humvikanye guterana amagambo akomeye kwa hato na hato hagati y'ubucamanza na Karasira. Umucamanza yavuze ko urubanza rwa Karasira rwadindiye kandi ko rugomba kuva mu nzira. Karasira yamusubije ko ari ufunzwe azi n'ububabare bw'igifungo. Karasira avuga ko muri gereza adafatwa nk'abandi banyarwanda ahubwo afatwa nk'umwanzi w'igihugu. Umucamanza hari amagambo yamye abuza Karasira gukoresha mu rukiko. Ati ntukaze gukina iyo mikino, ntukaze kubwira itangazamakuru aho kuburana, ibindi ntacyo bikumariye, nkugiriye inama waburana urubanza rwawe. Karasira ati kuri nge bizarangira uko bigomba kurangira, mucamanza muzakora ibyo mushaka n'ubundi nta ribi. N'imvugo zarakaje umucamanza ahita asubika. Yasubiyemo inshuro zigera muri 5 ko Karasira yaba afite ubwunganizi yaba atabufite, urubanza ruzaburanishwa ku yindi tariki. Karasira nawe wabonaga ko yaragifite byinshi byo kuvuga. Umucamanza yamubwiye ko nta mpaka ashaka nyuma y'icyemezo yafashe. Umwanditsi yamushyikirije inyandiko mvugo yiburanisha ngo ayishyireho imikono. Karasira arabyanga. Bamwe mu bakurikirana iburanisha ry'uru rubanza bagakeka ko iyi myitwarire ya Karasira yabishingiye ku burwayi bwe bwo mu mutwe amaranye imyaka isaga 20 nk'uko byemejwe n'abaganga batandukanye. Kugeza ubu abanyamategeko barimo Gatera Gashabana batangiye bamwunganira bamaze kwikura mu rubanza bapfa ko Karasira adashobora kubishyura. Ubushinjacyaha burega Karasira ibyaha 6 birimo guhishingiro jenoside, kuyihakana no kuyipfobya, ndetse no guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Karasira hakana ibyaha akavuga ko bishingiye ku mpamvu za politiki.